dan u Srbiji. Dobranček ljudi! Što smo danas došli raditi? Danas smo došli napraviti proljetno čišćenje našim ptičicama. Dobro. Donijeti im sjeno da mogu napraviti svoja mala gnijezda. Da, već će početi ljegati jaja, je li tako? A vama je danas zadnji dan prije proljetnih praznika, je li tako? Pa idemo se baciti na posao. Znači, bacamo van one lupine od sjemenja i nakon toga tek stavljamo novu hranu. Novu hranu stavite tu dolje na pod. Nemojte trčati jer je tamo pas. Stavite novu hranu na pod i krenimo s čišćenjem. I ovo isto stavi na pod. I sjeno. Isto na pod. Nemoj se ti kod iste Ljube, ti odi kod druge. Dobro. S ručicom Zlato van. Ajmo Lola. Kroz obu se ne može. Ako se ne može, nemoj. Obu je Nemojte iz one uske. Nemojte iz one uske. To. Odlično. Odlično. Tu već imamo unutra sjeno. Koje su same grančice dole. Odlično, Zlata, ne moraš više. Ovdje s lopaticom. Ari, Ljube, ovo sa ovom, kak se zove, metlicom, samo ćemo ovako, kužiš. Pazi da nekome u oko ne. Ovdje isto tako daj. Kužiš, deo makni se malo da te ne... To. Sad, dajte mi donesite sjeno. Idemo vidjeti kuda ćemo sjeno staviti, može? Tu bi mogli sjeno staviti. Da. Je li mala ruka? Unutra. Gure, Lukić. Dogovorit ćemo se u kojoj ćemo... Već je? Ne. Nije voljno. Ne, ona je uskoj. Malo ga smrvi, Ljube. Malo ga smrvi. Da bi ptičicama bilo mekše. Znaš? Tako. Tamo gdje stavimo sjeno možete odmah nositi hranu. Dječice. Evo tu Dobro. Može još malo ovdje. Daj, molim te, ti primi da ja njega fotkam kad... Luki, malo ću se zaustaviti samo da te ja mogu fotkati, jer znaš da ovo moje nije savršenstvo. Nema mene, gledaj gore. Idemo da vidimo u kojoj bi još mogli. Da vidimo, tu bi mogli. Idemo. Ovdje ću ja, to je za vas previsoko. U ove kućice, djeco, možete stavljati hranu gdje smo stavili sjemenje. Samo u ove kućice. Dječice, hranu mi nosite u ove kućice. Znaš šta, nije baš pametno, ovdje nam je prevelika rupa, tu bi nam mogle grabljivice doći. Nećemo ovu puniti. Nećemo ju puniti, niti ovu nećemo puniti. Nosi hranu, sve ove možeš nositi hranu. Da vidim, da odlučim, tu bi mogli, tu su male rupe. Dejo, daj ti hrani umjesto Dragane. Gdje je tvoja hrana? Da još nekom drugom da stavlja. Gabi, možeš stavljati? Može. Polakše, molim te, zaustavi malo pokret, da se vidi da stavljaš sjeno. Uzmi sjeno. Odlično. Idemo vidjeti u kojoj bi još... Dajte stavite tu još sjena. Tu još sjena.
Ovdje ne, prevelika je rupa. U ovu da, idemo u ovu. Ne, ima preveliku rupu. Da. Luka, ajde mi sad malo sina. Evo. Nema previše. Mogla bi se slomiti kući, se previše se stavio na jedan put u ruku. Malo izvadi van, pa onda dio po dio. Možda neko drugo. Dragana, nemoj ljubav prema suncu. Nemoj prema suncu, Dobro. neće se vidjeti. Nemoj prema podu. Okej. Mateja, ne! Meni je Dragana veze. Idemo malo i... Orahe malo davati. I to će vam biti i za naše vjeverice. Ajde rasipajte malo to. Vrećicu u ruke, naravno, okolo tu malo. Ne tako da nekoga ne pogodiš. Luka, ne tako. Na pod spuštaj, zlato. Jeste hranu svu potrošili? Djeco? Jesmo svu hranu potrošili osim lješnjaka? Ajde. Sedmo. Daj mi. Ima još ovaj. Jesmo sve lješnjake potrošili, orahe? Dođimo k meni. Jel sva hrana? Anči da još tu hranu stavi do kraja. Anči sipaj zlato u ovo, ne s ručicama. Dođite k meni ekipa, pticoljupci moji dragi. Ne mene grliti, onda te neću vidjeti. Samo da se od sunca. Ljudi, stvarno sam ponosna na vas. Stvarno sam jako ponosna na vas. Stvarno nam ide super. Toliko smo dobrih stvari napravili našim ptičicama. I na tome vam puno hvala. I samo nek budemo i dalje takvi. Jel' tako? I nadamo se da će druga djeca vidjeti što vi radite, pa da će i druga djeca početi to raditi. Pa, pa!